August ni som pali thotan ni sang ni som ni pathum ani e thlir tu le ngai thatu zong tein zawa in du sangna chibai kan buka chau mei ni thum sang ni som ni pathum atanga Manipura mei te le tlang mi te inkara in ti boina rap thlak takin angong le tun thlenga boina kal chho zel chanchin thar ingai tha in iloti ho tiang Manipura tribal MLA som te chuan Prime Minister Narendra Modi hena lekha thonin Assam Rifle sipai te chu nam pani te inkara buana chuak zel tur veng tu an ni ti soin Manipura duty chunzom tir turin an ngen Prime Minister hena memorandum thelua hian MLA te chuan India Paramilitary Force upaber Assam Rifle te chu adin tiratangin chung lam le pon lam buina laka ram chung veng him tu te an ni thu an ta langa tribal MLA somten ming an zia nan lekha a hian Assam Rifle te chu pol then katin diklo takin an pu chia ti soin mei te hoin Assam Rifle an pu na chu thubel chian dol lo le tribal mi te be an tumna a hlo cham ta katanga lo ir chuak ani an ti Assam Rifle te duty ti to pani chuan Manipura ven himna kalpui mek ati boiba ka state chunga namrang sang te inkara boina a chua bel a hlau thon om ti an soibok Manipur MLA somli tem Prime Minister hena Assam Rifle te thlak tura ngen na lekha an thelu tu ka tribal MLA te hian Prime Minister hena hian thlak lo tura ngen na an thelu ve ngalani MLA somli jinga atamzo khi meitei ani tribal MLA te chuan voin thlengin Assam Rifle te chuan Central Force sang BSF ITBP RAF CRPF le adang te thopuin Manipura buena chuak zel tur vengin rim takin an thokani anti Assam Rifle sipai jinga tamber chu ma chakmi ania Manipur hi rei tak lo veng toin khochu mipui in rel boldan po an tha chiang ani tribal jinga buena chok chuak tu te chunga po dan an lek ko thowa nam le nam inkara buena chuak zel tur vengin anun an thap ti kan siat puini ti in memorandum a hian an ziak tribal MLA te chuan Assam Rifle te chu mun poimo atanga la chuak le diklo taka an laka FIR theluta Manipur State Police te chu puin Assam Rifle te chu na thok theilowa siam antum ani anti tribal nam zong a yuin Assam Rifle te chu Manipur atanga la chuak lo turin Prime Minister an ngerani kan video ma salama te kan lo talan to angin Manipura buana chuakal zela hian meitei hoin Assam Rifle ho te hi nok an ti wangin son chuak turin state sarkar an lo ngen chiam towa chu an nge na chu state sarkar chuan ti hlotin sakin Assam Rifle te hi an duty na mun an son sakta ani Myanmar lama Kuki National Organization Burma chuan Union Home Minister Amit Shah an Lok Sabha Myanmar Kuki Democratic Front KDF te chu India lo rutin Manipur sarkar laka buina an chok chuak tia a soi chang le tin Burma rama KDF an omlo thu ningani khan an soi Amit Shah chuan Lok Sabha a thu a soina Manipura nam le nam inkara buina chua chan chu Myanmar ram boi wanga puin Manipura nam pani te chu inrem tuma in beturin angena Myanmar ram a boi wangin raltlan sang tam tak chu Manipura an lut ti in parliament a soi chuak KNO Burma President Ledlam chuan Burma rama hian KDF mingpu Kuki pol pakhat ma omlo ti chiang takin kan ta lang ti in thu chu asiam Kuki National Army Burma te hi Burma rama Kuki pol om chun ania khovelin asia tangin Burma rama Manipur sipai ro rena diklo tak do dal tu pol kan ni Burma rama boinei anasa in namen nawin min delrita Manipura namle nam inkar buina kan telman lo ti in Ledlam chuan soi kan khotam tak hi engtiklai bo beireng ni in kan mi ten ti du da an tu ranga India tlan chiat bak ti thei kan nei lo ti in a soi lang bok kan mi te ral tlan in lo tuam hloma wangin kan loma sipai sarkar kan beina hian hun pum kan sena wangin India rama poi khoiman kan ni lo India hi kan ram thian tha nga in kan in ngana an ni kan unity India ram chunga chetla an omlo ti chian takin ka soidu parliament a po min soi fia sak thei chuan kalom liang min puna hi thil dang nilawin Manipur sarkar hlo chamna midang putumna ani ati Trinamool Congress MP Mahuang Moitra chuan Srimati Irani chu Rahul Gandhi flying kiss pek a soisel chungchanga a thopui BJP MP pakhat
mei che khwai khem thina pu chung chang engma soidu si lo khan flying kiss a hole si ti in a khak Lok Sabha a no confidence motion chung chang a soizua Rahul Gandhi hian Sarkar lai MP te thutna lam hoin flying kiss a siama hei hi Union Minister Smriti Irani chuan ama bik chu flying kiss pe anga in Rahul Gandhi che dan chu parliament chunga mei che zalo na le thil thleng ngai lo ani tin na takin a soisel zueni parliament a mei che BJP MP te point speaker Om Birla hena Rahul Gandhi che dan demin action lak an phu thu jiakin an thlen bok hemi chung changa hian session zolama mahua moitra chuan press meet te zona changin BJP MP bakachu kan mei che wrestler te laka moilo taka chele vothina punia Human and Child Development Minister hian engma soilo tuna flying kiss awang mai in athin rim le sia eng hi nge ingai poimo du tak kapi ti in atel zueni Delhi Commission for Human Chairperson Swati Maliwal point Srimiti Irani che dan chu adem thu soi ve bok flying kiss in penio malang chuat in niana atetam hlia mi pakhat aming Bridge Bujan Singh Khan Olympic wrestler te aruma akowa antaksa akhoisaka akhwa khem thin chu anung tlan hina maya khana thuwa engwangin nge ani laka khana thinrim jok lo tin eksa atalang Congress point thu chua siamin Gandhi hi mei che zalo zongin achangai lowa BJP hian Manipur buina chung chang soilowa pumpel andu wangin chemoi lo ti vel mai mangin miril ru lak pen an tumani ati chanchin thar ngai nom tak breaking news te thli chun zom zelang o National Green Tribunal NGT Eastern Zone Bench Kolkata chuan National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL chu Mizoram National Highway 54 kongpui lai dana dan an bo cheta wangin cheng noi zanga somkwa singsari choi turinati NGT in thu pek ati chua alandanin August ni somsang ni somni pathuma affidavit andona NHIDCL in National Highway 54 kongpui alaina leivung paile akai hnoithila dan an bo chena sa le ti talanania chu wang chuan environmental compensation cheng nuai zanga somkwa singsari choi turin asiatirani NHIDCL sum choi turpo bo zui turin Mizoram Sarkar asiatir halbok NGT hi Mizoram Sarkar chu kong laina dan bo chena NHIDCL lama amo phurtu te laka FIR thelu turin asiatira Mizoram Chief Secretary chu thu buai ngai tuale hun September ni sombathum sangni somni pathuma affidavit thelu turin asiatir bok National Green Tribunal NGT hian thu pekhi P Vanam chuangin thu buai a thelu kal zela ati chu ane Mizoram Police noya Cyber Crime Police Station ho tu te chuan Aizawl Press Club a thu thar thedar tu te polin internet kal tanga poi khoina chung chang zir ho na sensitization workshop on cybercrime ti anbosaya tunlain inbum na mga social media account inchu sakarhuat thu talanani cybercrime police station ho tu te chuan internet kal tanga inbum na tunlaya an khoizinga za asomnga vel chu social media account inchu sakchung chang ani thuan soya mi pui confirm khuranga ya kan social media account te midang khoile lu ol samthei turin password in silton lo tur ani anti Misualin thil diglo tinan social media account an man thei wangin film khu turin mitin an ngen bok Mizoram cybercrime a hluat thu soin police ho tu te chuan online a thil lei chung changa Facebook le mobile application dang manga inbum na tama application kan download dorin rating nga 5 star te hi rintlak ti na ringot ani lawa review ena chang hria ta tha internet kal tanga bumna tok te tan Cybercrime Police Station phone number 811-993-5420 le 0389-2320416 a hriat tir thei le puina dil thei ani thu tarlan ane bok ruat felanu in India flak aya puandum zar zok tur kan ni ti chung chang azia hi hian ngai thlak chhun zom le tiang India flak zar bei pui an thlak le don INPR chuan thu thar thedar na man ruale advertisement mangin mimal inazar turin mitin angen le meka sang nei somni patumi chuan kanzar turani lo kanza lo na chan turte Mizoram
mizo sakwa Christianity nuai bo vek theina tura Forest Conservation and Biological Diversity Amendment Act sangni somni pathum NDA BJP in an siama an pomawangin mizo te tribal kan nia khovel puma tribal langte ang thowin kan nam nun phung le ram ngo hi a inzom tata kan nam nun phung le luite le luilian te thran thran theilo in phia zom chiat ani pi pu chana kan chena leilung kan ram kan nam kan sa khwan en hian BJP in min then tum ma sila kan tlom lowang ma sanga tanga kan thla tu te hena kan ro chun min pe tu kan van pathianin kan thla local zel tu ta ta na lo hum hal tang tura min en kol tir he ram leilung hnuai le chung hau sangna in ngoya dan manga min chu sak mek awang hian central sarkar mek BJP hian India ram mi le sa min ngai lo ti kan sa chiang turani hemi awang hian mizo tan mi mal ina India flag zar athiang lo hul hualani tuna kan din munra phlak taka mi mal ina India flag zar an lo omani chuan mani ram le nam pasan tu traitor an yang thang thar chuan lo la om zel tu ten an ru ro po he ram leilunga anjal an rem ti lawang central BJP sarkari mizo te engatan ma min ti lo zia hi ngai tuara u Forest Conservation and Biological Diversity Amendment Act 2023 te hi zir chiang ro Mizoram tangna setana bill ai bo la om ani ti imuang tuna hian sarkar chuan India flag hi Art and Culture Department ti tirin nuai khatle singthum vel an order towa cheng nuai somli vel man turani mipuin an leanga asum ale le dorani anti mipui sum khoral na ra phlak takani min nuai bo vek tum tu flag leinan nuai somli vel khoral hi khovela thil in melo ber aniang kanram economic din munen po ain me chonglo Forest Conservation and Biological Diversity Amendment Act 2023 baka UCC le Manipur isua meitei lamatang Amit Shah do soimek zongjong tenen hian India Independence Day ya chuan India flag aya puandum zar zok tur kan ni